Men gaso, tout fanatik a jiyo. Se nou ka mene, se nou ka fe koze. Si yon moun raze, se pa mwen men. Si yon moun pa fe kom, se pa mwen men. Ge piyes moun ki ka vin di ki a. Mabjwa sa ma vek a jim. Ba jam genye, sa yon mat so a fe zan men. Sou di sa, jist pou ka kache sou travay nou. Ok? Sou di sa, e pou ka kache sou travay nou. Aske men, chak joun bay lo. Chak joun bay lo ni sou WhatsApp, ni sou YouTube, ni sou Facebook. Ok? Pa ou ki pe piyese dividi kwa l do a. Depi le man pou jwe avek aji pa jam genye manti. Oh. Men moun sa men so en gare liye. Sou don pol kon sa so en gare oye. Pa gen tan sou. Amli ou menm ki vle jwa sa ma rem so a sta plase sou nimeyo sa ou ekrim. Ok. E nimeyo a se pli 509 39 17 08 60. Amli nou menm nou pa fe goup VIP. Ok. Nou pa fe goup VIP zan menm. Em dwe kem so a sta plase ata kon mwa meton nan goup VIP. Sa ou se bou la realizan ban nou pou jodi a la. Se bou sa ou kalkil nou ban nou pou jodi a la. E moun ke nou men. Pou jwe yo, nou pa chase pou la. E yo. Kaze 24 38 karive 1. DC ou 58 70. V 62 karive 14. Men kapri le voton moun. E be sa mi me krem so a stop nan di me wè bay nan vini yo. One love.